Reka mbanze nshimire abantu mwese mwamaze gukanda subscribe mwakanzeho rwose cyangwa se mwakanze s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa yaba bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ni iby'agaciro gakomeye kubana namwe. Hanyuma rero ni Onside Watch News, mujye mukomeza mudukurikire ndetse mujye munatanga n'ibitekerezo mukanda like ndetse munasharinga amakuru kugira ngo abashe no kugera no ku bandi bantu batandukanye. Reka duce mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ingabo z'iki gihugu n'ihuriro ry'imitwe y'Abazalendo byahuye n'akazi gakomeye ubwo bageragezaga kwisubiza centre ya Nzibira iherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Makumyabiri na gatatu yafashe Nzibira tariki 21 Nzeri mu rwego rwo gukumira ibitero bya hato na hato by'ingabo za RDC na Wazalendo byaturukaga muri aka gace no mu bindi bihana imbibi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Uwo munsi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo byasobanuye ko byavuye muri centre ya Nzibira mu rwego rwo kwirinda ko amaraso y'abaturage yameneka. Tariki 29 Nzeri ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo byatangije igitero gikomeye cyane muri Nzibira no mu bice bihana imbibi nka Murunga, Chirwa, Nyamarege, Muramba na Kaniora, bigamije rero kuhakura abarwanyi ba M23. Abatuye muri Nzibira batangaje ko bahiye ubwoba kubera urusaku rwinshi cyane rw'imbunda ziremereye rwumvikanye muri iyi centre ya Nzibira no mu tundi duce tw'abaturanyi. Umuyobozi wo muri Walungu yagize ati inyeshyamba za M23 ziri kwirwanaho bikomeye zikoresheje intwaro ziremereye kandi abaturage bafite ubwoba n'urujijo. 23 yasubije inyuma igitero cy'ingabo za RDC na Wazalendo bihungira mu ntera igera kuri kilometero 20 mu duce turimo Curwe, Rubimbe ndetse na Ngando. Ingabo za RDC ziri kwifashisha indege z'intambara, drone za CH4, intwaro ziremereye, ariko 23 nayo yarahiriye kwirwanaho mu gusenyera ikibi iyo gituruka yifashishije intwaro nyinshi cyane yambuye uruhande bihanganye, no kuvuga uruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta. Perezida wa Pologne yitwa Karol Nawrocki yavuze ko ajya agirana ibiganiro n'umuzimu wa Joseph Piłsudski wabaye umuyobozi wa Repubulika ya kabiri ya Pologne hagati y'umwaka wa 1926 n'umwaka wa 1935, akaba yarazwiho kutavuga rumwe n'abasoviete. Perezida Nawrocki yavuze ko ibiganiro byabo byibanda ku ngingo za politike, gusa benshi bagaragaje ko ibi bishimangira ko umuyobozi nawe afite imitekerereze ishingiye ku guhangana n'Uburusiya bwasimbuye leta y'abasoviete barwanyijwe na Perezida Piłsudski. Piłsudski rero yamenyekanye cyane mu ntambara yahuje Pologne n'abasoviete hagati y'umwaka wa 1919 n'umwaka wa 1921, akaba arazwiho kutavuga rumwe nabo ndetse agatera inkunga amatsinda agamije kurwanya ubutegetsi bw'abasoviete. Perezida Nawrocki yavuze ko aganira na Piłsudski buri munsi ku ngingo zirimo intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ibishimangira imitekerereze ye irwanya Uburusiya birutse no kuvogera ikirere cya Pologne. Uyu mugabo ari ku rutonde rw'abashakishwa n'Uburusiya cyane cyane kubera uburyo yashyigikiye gahunda zo gusenya ibibumbano by'ingabo z'abasoviete zapfuye zirwana ku ruhande rwa Pologne mu ntambara ya kabiri y'isi. Dukomeje n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yavuze ko u Rwanda rudateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR igifite ukwishyira ikizana mu burasirazuba bwa RDC, ashimangira ko hari ikosa rimwe u Rwanda rwakoze rutazongera gusubira ukundi. N'ingingo yagarutseho ku itariki 30 Nzeri 2025 ubwo yari imbere y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu biganiro byagarutse ku butumwa bw'ingabo za Loni muri RDC MONUSCO. Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye ibiganiro bya Doha ndetse n'amasezerano ya Washington DC, ariko yibutsa ko byombi kugira ngo bitange umusaruro bisaba ubushake bwa politike ku mpande zombi. Ati aya ni amahirwe aza rimwe yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi akanama k'umutekano karoni kagomba kubishyigikira. Turasaba impande zose kubahiriza ibyo zemeye kandi zikinjira mu biganiro mu buryo bwubaka kandi zigaharanira ko ibi biganiro bivamo ingamba zikomeye cyane zizana amahoro ndetse zigakemura ibibazo bihembera amakimbirane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndashaka kongera gushimangira ko u Rwanda rufite ubushake muri ibi biganiro kandi tuzabishyira mu bikorwa.
mu ijambo rye Ambasaderi Martin Ngoga yagarutse ku ntenge ziri muri raporo Loni iherutse gukora ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Yavuze ko kimwe mu bibazo iyi raporo ifite ari uko ica hejuru imvugo zihembera urwango ndetse n'ubwicanyi bushingiye ku moko ya buri munsi mu burasirazuba bwa RDC. Ati imvugo zihembera urwango ni ikintu kibi cyane. Ninde utarabonye imvugo z'urwango ku mbuga nkoranyambaga, mu nsengero, mu mashuri, aho urwango rwigishwa abana b'imyaka 10? Mu cyumweru gishize abantu bamwe baribasiwe kubera ko bafite amazuru maremare. Abazi amateka y'akarere bazi icyo bivuze. Izuru rirerire rivuze urupfu ku bantu bamwe. Ibi ntabwo rero ari ibintu iyi raporo ikwiriye kugarukaho mu buryo bw'amahushuka. Yavuze ko ikindi kibazo iyi raporo itagarukaho mu buryo bwimbitse ari ikijyanye n'abacanshuro bari mu burasirazuba bwa RDC. Raporo ntabwo ivuga ku bacanshuro. Hari amahame y'umuryango w'abibumbye akumira ikoreshwa ry'abacanshuro. Ati hari imyanzuro irenga 2 y'akanama k'umutekano ka Loni irwanya ikoreshwa ry'abacanshuro. Hari umwanzuro w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe urwanya ikoreshwa ry'abacanshuro. Ni ryari aka kanama kigeze kaganira ku kibazo cy'abacanshuro? Ubu abacanshuro barahari, na mbere bari bahari ubwo baturumburwaga mu mashyamba. Buri wese yari ahari yarabibonye. Kubera iki rero akanama k'umutekano ka Loni kadafata ibi bintu nk'ikibazo? Kandi kubera iki ibi MONUSCO itabifata nk'ikibazo? Kubera iki ari ikibazo gihangayikishije u Rwanda? Nuko ari hafi umupaka wacu. Muri Nzeri 2025 ihuriro ry'ingabo za RDC ryategetse abanyamurenge kuva muri Uvira mu minsi 10 bakajya mu Rwanda aho bakomoka. Ni icyemezo kandi cyarebaga abamasayi bo muri Tanzania na Kenya, kuko bivugwa ko nabo baremetse nk'abatutsi. Ambasaderi Martin Ngoga yagarutse kuri iki kibazo ibaza impamvu umuryango w'abibumbye utagize icyo ugikoraho. Ati abanyekongo bavuga ikinyarwanda barimo n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo bari kuvangurwa kugira ngo birukanwe banicwe. Ninde utarumvise cyangwa ngo amenye ko hari umwanzuro watanzwe muri Uvira usaba abatutsi kuva mu gihugu? Bahabwa nyirantarengwa y'iminsi 10. Niyihe nama y'igitaraganya yateguwe mu gukemura iki kibazo? Kubera iki kugeza uyu munsi Loni yarucikanumira kuri byo? Ni ibintu bisanzwe kuba ubwoko runaka bwategekwa kuva mu gihugu cyabwo ngo bujye ahandi batekereza ko ariho bubarizwa. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye aka kanama ko bitumvikana uburyo ikibazo cya FDLR gikomeje kurenzwa ingohe kandi iteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Ati FDLR ishyigikiwe na guverinoma ya RDC ifite inkomoko mu ngabo zishe abanyarwanda 1 miliyoni. Niwo mutwe wonyine wakoze jenoside wagumanye imiterere ya gisirikare mu bice bizwi. Ugifite umugambi umwe, nta wundi mutwe nzi wakoze jenoside mu mateka wagumanye iyo miterere ya gisirikare. Ugumana intwaro zawo, wongera kwisuga ndetse urashyigikirwa kandi ukomeza guharanira gusohoza umugambi wawo mu gihe cy'imyaka 31. Ndetse uyu munsi raporo ikaba ivuga ko hari ibice ugenzura ariko ukaba ari ntakorwaho. Iyi ni FDLR iganirwaho hano nk'ikibazo kizwi. Yakomeje avuga ko FDLR ikorana na leta ya RDC muri uyu mugambi kandi na Loni izi iby'ubufatanye. Ati FDLR ni muri FRDC kandi birazwi ndetse biri no muri raporo yanyu. FDLR ifashwa na guverinoma ya RDC, biri muri raporo yanyu. MONUSCO ikora n'igisirikare cya RDC kandi izi neza ko FDLR iri muri iki gisirikare. Icyo MONUSCO ikora ni ukwirinda batayo FDLR ibarizwamo. Iyo ni iyihe mikoranire cyangwa se nihe mikorere? Aho niho MONUSCO rero ihagaze. Ubufatanyacyaha bwaba buvuze iki niba ubwo atari ubufatanyacyaha? Yavuze ko bitumvikana uburyo iri huriro ryiyemeje kurwanya M23 kandi ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Ati mu bwenge bw'aka kanama ni gute byagenze ngo habeho ubwo bufatanye bugamije kurwanya M23, kurwanya u Rwanda? M23 n'abanyekongo birukanwa mu gihugu cyabo. U Rwanda ni igihugu cyanyuze muri jenoside biturutse kuri FDLR kandi rwagizweho ingaruka n'ibindi bitero 21 mu nyuma y'umwaka wa 1994. Niba mushaka kumenya inshuro FDLR yateye u Rwanda, murebe umubare w'amatangazo mwagiye musohora, kubera ko buri gihe iyo bateye u Rwanda mugira abaturage banyu inama yo kutajya muri icyo gice cy'u Rwanda. Ambasaderi Ngoga yakomeje avuga ko niba abantu bashaka kumenya inshuro FDLR yateye u Rwanda bashobora kugendera kuri ayo matangazo. Yavuze ko u Rwanda rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR gihari, ashimangira ko rubikoze kwaba ari ugusubiranamo amakosa. Ati mushobora gukusanya ayo matangazo azababwira inshuro FDLR yateye u Rwanda, none turi gusabwa gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi mu gihe FDLR ifite ibice igenzura nk'uko Keita yabitubwiye.
byatubayeho rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo twemeraga inama z'abanyamadini batubwira kwihisha mu nsengero twicwa nk'inka. Ntabwo rero bizongera kubaho. FDLR ni abanyarwanda kandi mu Rwanda niho bakwiriye kuba bari. Ibi ni nabyo dusaba RDC gukora. Ambasaderi Ngoga rero yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hari abayigizemo uruhare bahungira muri Tanzania, ariko iki gihugu kibyitwaramo neza ku buryo rero nta kibazo u Rwanda rufitanye na Tanzania. Kuri RDC ho ngo siko byagenze, kuko FDL yahawe rugari yongera kwisuganya ngo izongere itere u Rwanda yice abo mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko Ambassador Martin Ngoga yakomeje kugenda bigaruka.